Kameme TV. Kuma Kirinyaga, Kiri Biroiro, Kiajahi, Mutaburuko wa Nyandarua. Orerorera Kameme TV. Nireketie kwihanda wega thaa mugwanja ni miaraho ya tariki 14 ni kiumia kia mwanya thutha tafarira ya shangarara na nie nidoka gumenyithie maria tukuhari thiini wa metha itu ya mohoro gukinyiria ithaa riu jitikaga mwaura wa ndungu na turatithania na wagaki wa muthoni umemerekine na njira ya utauri o tamutuga Facebook ni Kameme TV Kenya, YouTube ni Kameme TV Kenya, twirorera awi mwena uriko na tukiambiriria ni ati thirikari ni rutite mukana muhiyo wegie cieko cia mirurungano mathukuru-ini na ni Minister wa Githomo ni rutite mukana uyo akiuga Minister wa Githomo Julius Ogamba ni uheanite murugamo uyu akiuga ati kuri na mweke wa nyititemi othe kunyitanira ni gutigirira thina uyu ni waninu mathukuru-ini ikaimana. Ogamba hararagia hindi ya gukungwira muthi wa kimabũrũri wa andu aria mari na wathe wa ngothi uria wikaine ta albinism na kuria ningi ndumiriri igi gukuruhania ciana ciothe thiini wa githomo ire yumiririe na njira ndito. The government takes cases of unrest and indiscipline in schools very seriously. There can never be any justification for action that results in loss of life or destruction of property. Any grievances should always be addressed through the appropriate channels without resorting to actions that harm others. As a government, we will never condone actions or acts of violence, vandalism, or any form of lawlessness in our schools. We remain committed to ensuring that learning institutions remain safe environments for all students and staff. Inclusion is not charity, but development. When a child is denied education because of discrimination, Kenya loses talent. When a qualified individual is denied employment because of prejudice, Kenya loses productivity. When a capable leader is excluded because of stereotype, Kenya loses innovation. The government, therefore, remains committed to advancing disability inclusion, strengthening legal protection against discrimination, and ensuring that persons with disabilities, including those with albinism, are fully integrated into our national development. But government cannot do this alone. We call upon parents to nurture and support children with albinism, teachers to create safe and inclusive learning environments, and employers to focus on competence and merit. We call upon religious leaders to teach right, to have the right kind of values so that there is no discrimination, and community leaders to challenge harmful practices. Na turi o githomo-ini hari bata kugia na ngwataniro njega ya aciari na arutani niguo kana iri njira ya kuramata na guthikiria mateta ma arutwo nigetha gutigirira mitugo ya uthukangia wa indo na gucina thukuru ni yanyiha. Ritana rikitio ni anyitite miruhonge-ini rwa githomo kuria maugite ni mamakitio ni ciiko cia gutuanda iri koretwo igitafanio ni arutwo na uguo kihonia kia na ihenya ni gifatie gwetho.
notch. It was a bit hard for me to adjust. Cieko cia arutwo kugoma guthukangia indo na gucina mathukuru ni undu wa itumi ngurani ithiete na mbere na kuguciriria mendekithia ngurani makirongoreria uria arutwo makurungwo mitugo na migendere miega. Hindi ya igongona ria guthomithia arutwo njira cia gucagura kothi kuringana na uhoti na iria ikumateithia muturire-ini thukuru-ini wa Elite Nyahururu, anyiti itemi aya matariirie bata wa ngwataniro njega ya aciari na arutani. Nginya public schools he bata muno nigetha mwana amenye niki areka cukuru. Tondu tutu tunini turathumbura ciana uria turona public school atend marainuka ni megucina cukuru. Mundu ucio ni kwa kwimenya no ajie kwe understand haria agatuika mundu mugima ri ni undu no kamuteithia muno amenya ati cukuru ti kuinuka magithoma undu ni githomo giake arathomera nigetha agateithika thutha-ini. Ni tuburithagia ciana citu kunyitanira na ni ciana cirutaga wira hamwe kuma kirathi kinya maundu maria menja ya kirathi. Ni tuli value ya respect ni tumihunjagia muno ciana cikahe gitio mundu uri ungi nigetha cigikure na society balanced. Ni turi integrity tuburithagia ciana gwitua andu agima ona riria hatari mundu rama supervise, na ni turi value ya responsibility. Tabitha Waithaka aroiga aciari na aramati amwe ni moreire wĩigĩrĩrĩki wao ũreri-inĩ wa ciana na makiũtigira arutani ndeto iria tumite mitugo ya arutwo aingi kuregenyuka. Ti gutunia uria turona tumacana gitunio magitwa kababa na kamam urenda ki muciari ucio akehinyiria ratari nigetha akenie mwana ucio muciari angega ku rekebisha mwana wake mwalimu ndangihota aga uyu wakwa ekaga uria ekwenda mwalimu angigika atia akiona hau muciari niwe kihumo kia mwana ucio. Githomo gia kunora na kuhigia arutwo njira cia gucagura kothi iria mabatie guthoma thutha wa kurikia form 4 nigikumahotithia kugia na mwerekera mwega muturire-ini. The biggest curriculum ungithondeka is producing a good human being. Tuti producer mwana agatuika ndagatuika mwega. Producer mwana agatuika engineer, ndagatuika a good engineer. Riu nikio tuhunjagia muno uhoro wa values nigetha tuike unique na system iria ingi cithomagwo kuria nja. O thukuru niri kiria buataga na ministry ni tuhete mutaratara uria twagirwo guthomithia. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Elite Nyahururu kaunti-inĩ ya Laikipia, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawira. Tukiuma kaunti ya Laikipia tukigamia nginyagia kaunti ya Kitui kuria gavana wa Kitui Julius Malombe ni okireirwo agikuruhanio na kwaga gutacokia makinya marito ma kiugitiri kurumirira tharikira cia mahinda kwa mahinda mwaka-ini wa Kitui na Garissa. Tharikira iria irakuruhania aikari na arĩithia kuma kaunti ya Garissa. Akiaria thiku imwe thutha wa gutongoria mũrũrũngano wa thayo, mutongoria wa kiama kia National Liberal Party Dr. Augustine Muli akuruhanĩtie gavana wa Kitui Dr. Julius Malombe na County Commissioner na kugonderera aikari makinya mario riu akienda macuge muhera na maigĩrĩrĩke kũgacĩrithia ũgitĩri icigo-inĩ ciothe. Governor amekataa kuongea na sisi. Amekataa kujibu maswali yetu kuhusu usalama wa hii county. Governor is responsible together with the national government, together with the county commissioner na serikali. Wao ndio wanafasa kujibu maswala ya usalama wa watu wetu wa Kitui. So sisi kama wananchi, when we go to see the governor and he closes his doors on us, he doesn't address us, he doesn't talk to us, he doesn't come to see us, what does it say? Inamaanisha hautuna utawala hapa Kitui. Governor is not sensitive to the needs of our people. Jana tulikuwa watu kwa mamia. Tunampatia notice governor wetu. We need answers. We don't beg for answers. We demand for answers. Na kama hata tupatia majibu, tutaandamana mpaka kwa ofisi yake tena. We went in our hundreds yesterday. Peacefully. Kuongea na governor wetu. Akakataa kutuongelesha, akajifungia kwa ofisi, akatuma ma security.
Tusipeane ujumbe wetu. Sasa sisi wananchi ambao sisi ndio tumemchagua, ambao sisi ndio tumempatia hiyo mamlaka yote kikatiba, tunampatia notice. We need an apology from him and we need him to address us. Tunataka atuambie atatuita lini tuongee na yeye. If he doesn't, sisi kama wananchi tutachukua jukumu yetu, twende tumuongeleshe. Kune kaunti ya Kitui tuthie kaunti ĩngĩ kũrĩa atongoria kuma mwena wa Thika rĩu nĩmorĩtie aciari gũkorwo mũhari-inĩ wa mbere harĩ gũtara ciana ciao na gũcitara rĩrĩ ciĩko cia arutwo gũcina thukuru itigĩte aingĩ na kĩmako. Marĩtio hĩndĩ ya ũnyagia wa ceki cia bursary kũrĩ arutwo a thukuru cia ngathĩ cia igũrũ mwena wa Thika. Thukuru-inĩ wa imwana wa Chania taũni-inĩ ya Thika nĩkuo magana ma aciari magomanĩte kwamũkĩra ceki cia bursary, igongona rĩrĩa atongoria matũmĩrĩte kwarĩria aciari kwarahũka na kũiyũkia ũigĩrĩrĩki wao wa gũtara ciana nĩguo kũhukia ũthũkangia wa thukuru na ũrĩa ũtigĩte ũthũkangia mũnene wa thukuru. Wazazi tuko na shida mingi sana, na bwana director amejaribu kuguza hapo mambo ya migomo ya mashule. Ni jukumu letu kuhakikisha kwamba tumechunga watoto wetu, tumewaelekeza vile wanavyofaa ili wakienda shule wanaenda kufanya kile kitu kiliwapeleka pale. Tusiwe tunalipiwa school fees hapa halafu tunaenda kufanya nini? Kupoteza wakati, kufukuzwa, kupelekwa kotini. Tuondoke hiyo maneno tafadhali wazazi. What happens in the life of today, because we are raising a very sensitive generation, by my own understanding, it is the reflection of what we do. Because in our day-to-day life, when we are having protests, when we are having mass protests hapa, the only way we feel the best of expressing our grievances ni kuenda kuchoma magari ya watu, tunachoma biashara za watu, tunachoma watu wale wengine tuko na wao. Matongoretio nĩ mũmbunge wa Thika Alice Ng'ang'a, atongoria ya maugĩte aciari matibatie kurekereria ciana ciao makihoya magĩe na mĩario ya motaro mĩciĩ-inĩ. Wazazi munisikize. Watoto wale wamekuja nyumbani kama wachania, both Chanias, both Thika High School. Tuongee na watoto wetu. Pia mimi niko na Gen Z kwa nyumba. Tuongee na watoto wetu. Na tuongee na watoto wetu kuongea na watoto wetu. Kabisa tuongee. Na wazazi wale mko hapa, wa siku hizi sio kama wakati wetu. Wa siku hizi wanatakanga candid conversation. Pole pole. Munini wa County Commissioner mwena wa Thika James Wanyuike akihoya unyitanĩri gatagatĩ ka anyiti itemi othe nĩguo kũnyihia ũthũkangia wa indo thukuru-inĩ. I can request our parent here na pia wanaume wenye tuko hapa, wale tunalea wale watoto wetu wasichana wadogo, because the collabo between baba na msichana inakuanga very tight. Ujiulize, when is the last time nilichukua watoto wangu nikawapeleka dinner mahali? When is the last time I had dinner na nikakaa na watoto nikawasikiza nyumbani wakisema? Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjĩra wa Mũgai. Tuthie kaunti ya Nyandarua kũrĩa thirikari ya kaunti ĩno ĩhingũrĩte barabara makĩria ma kilomita 20 wodi-inĩ ya Gĩthiũrũro Kĩbĩbĩri kũrĩa hotete kũrĩma na gũita mahiga. Gavana akĩaria Badirisha akĩaria thutha wa kũrugũria waki wa barabara itiganĩte wodi-inĩ ĩno yahinyĩrĩirie mũingĩ bata wa kwaga kũrĩma na gwaka mĩkĩra ya barabara kuona matigaga barabara irĩ ngunderu makĩria na ngari ikaremwo nĩ kũhetũkana. Waki wa barabara ũkoretwo ũgĩkinyanĩrio nĩguo kũgacĩrithia ũrĩmi, kuona mũingĩ wa kaunti ĩno aingĩ ao nĩ arĩmi. Gavana wa Nyandarua akĩaria Badirisha agĩcakaya mũingĩ gũkorwo makĩhũthĩra mĩkĩra ya barabara na gũcikunderia makĩria ũndũ ũrĩa ngari itangĩhetũkana. Tondũ nĩ mawĩra maitũ makoragwo me ma kũhũthĩra marori. Twĩtĩkĩre maobithaa a thabĩ moka na barabara. Mũndũ erwo nĩ aiyĩte barabara hanini, tũtige kweheria ngiri icio nĩgetha tũi tũkĩaramagia barabara ici. Tondũ barabara nĩ cia wĩra, nĩ cia biacara, nĩ cia tũkari tũnini, nĩ cia marori, nĩ cia kumĩria waru, nĩ cia kumĩria itingĩ, nĩ cia kumĩria
boga na maundu maria mangi. Muingi mwena uyu ukiuga barabara imwe itire ciakwo kwa ihinda ria miaka mingi na riu ni marahota kumiria magetha ma migunda yao kuria riu moritie waki wa daraca ya Gacuha ukorwo ukirikirira niguo mahote kuringa kuma murimo wa Mumui guthie Turaca. Ati bara iria tuthondekeirwo rita riri kuma riria twaciarirwo tukiohega tu tukigua wiathi no warui no tutiari kuo bara icio nicio riu gavana uthiete ohutitie so gwecia aikaria guku ne makunyitana hamwe nani gwitikia ati MC uria wikuo mwenake tigo kuhura ni gugwaka tondu wa munengere kiria wa munengere akinyirie Wanjiko nigikinyaga na ikinya gikigimo uria na gitio kinene ndera gucokeria ngatho ni tondu wa daraca ria ya Gacuha iyo ni sublocation yakwa tunyitanite na murimo uria wa Gathiriga. Your Excellency wira uria urutitwo hau ni turawona na tugakena ni almost 70% 65-70%. Turakuhoya Your Excellency daraca iyo irike tondu ni gutuhuthiria wira munene muno wa mithiire itu ya guthie kuria Miharati ni tuthinikaga muno Your Excellency na tondu nie ngoragwo Miharati akuyo wiki MCA wa wodi ino Isaac Bae Kamau akiuga ni mahotete kuhingura barabara itiganite kwa ihinda ria miaka 3. Kindu kia mbere twathurwo rita ria mbere twathondekire bara itagwo ya Mbui guku andu a Mbui mwe guku ciamani wa Mbui ni ngumuonete auma handu haha uguo ni twathondekire bara yao tugithondeka ya kundu witagwo Rĩrĩcua B kana Kisumu Ndogo tugithondeka ya guthii gwa Gacungi kuma hindi Your Excellency twathondekire bara yo tuthondekete ngi haha etagwo ya Ngomo etagwo Ngomongo iyo andu a Ngomongo mwekuo bara yo turite tari yathondekwo nginya ni Kenyatta no Bae na Badilisha kuma hau bara ngi etagwo ya Wangui Road handu-ini ha Kameme TV kuma kaunti ya Nyandarua ni njitagwo Jimmy wa Muthoni. Aikari a gĩcigo kĩa Mwea nĩ moretio magathura atongoria arĩa marataũkwo mathĩna ma gĩcigo gĩkĩ na marĩ na muoroto wa kũmatungatĩra na njĩra njigĩrĩrĩku. Ũũ nĩ kũringana na ũrĩa warĩ mũmbunge mũtumia wa Kĩrĩnyaga Wangui wa Ngirĩci kwa ihinda iraya gĩcigo gĩkĩ gĩkoretwo gĩtiganĩirio harĩ ũthii wa na mbere kuona atongoria arĩa marathurwo maumĩte icigo-inĩ ingĩ. Kampeini cia iturwa itiganĩte kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga inyitĩte thing'a mũingĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Mwea mathiĩte na mbere na kũgucia mwena wao makiuga kura makĩria nginya 50 igekĩrwo kĩondo-inĩ kĩmwe. Akĩaria hĩndĩ igongona rĩa kũhurũkia Mwarimũ Martin Mboto ũrĩa warĩ mũmbunge mũtumia wa Kĩrĩnyaga Wangui wa Ngirĩci nĩaugĩte kwa ihinda iraya gĩcigo kĩa Mwea gĩkoretwo gĩtiganĩirio harĩ ũthii wa na mbere kuona atongoria arĩa marathurwo maumĩte icigo-inĩ ingĩ. Mwarimũ arendaga atĩ Mwea ĩgĩe na mũtongoria nĩ twatiganĩirio wathiĩ Ndia no mabarabara wathiĩ Gĩcũgũ no mabarabara Mwea ni kitu tari ni nini ambaye hatuna tuwezi pata mtu wa kutuongoza. Andu a Mwea tunyitane rita rĩrĩ tuthure gavana omwe uria gututongoria Mwea. Hawa hii serikali itakuwa one term sababu mimi niliwacha hata Kemri hapa wa 15 billion facility. Saa hii nasikia wanataka kufanya Kemri ya 200 million. Mimi sikuwacha 200 million. Niliwacha 15 billion. Ndio hao watu vijana wetu 2000 of them wapate kazi hapo Kemri. Wangui akĩoya gĩthurano gĩũkĩte ona gĩtura kĩa ũgavana ikaiyũkio nĩ gĩcigo gĩkĩ akĩũria aikari gũthuthuria atongoria othe na kũmenya kana nĩ mataũkĩtwo nĩ mathĩna ma Mwea. Reke itura rĩa Mwea citũ gĩcigo tũmathete 15 years nĩguo na gũkũ Mwea nathiĩ. It is our time with our 150,000 votes tũgĩe na mũndũ ngatha ĩgũka ĩkare wega na menyerere mbeca cia gũkũ Mwea tondu ũguo nĩguo kwagĩrĩire and it is the right thing to do at this time at a time like this. I'm a product of the society na nikiona ni ndacokire ni ngoragwo na foundation thomithagia ciana no ndaikara thĩ nĩ ndendire kũmenya kĩharo kũrahotekeka nĩkĩ na Mwea nĩ kwaremire aciari marĩhage 500. Ndathiĩ ndarora ta auditor, I'm a tax expert kana auditor. Nĩndĩrathire ndĩrarora audit files cia Mwea ndirakora 2017 to 2022 Mwea nĩ twatĩire
Sitana betakwira ciathirire kuira ciarire ciana citu basari. Ihinda-inĩ rĩu Wangui agĩũkĩra mwathani wa President William Ruto akiuga nĩ wa kũhenia mũingĩ na kwaga gũkinyanĩria ũthii wa na mbere. Tunataka viongozi watakaosimama na ukweli na katiba na sheria. Kama makosa ya kuua watoto imefanyika, iseme imefanyika. Kama umehujumu uchumi, imesema ni umehujumu uchumi. Handũ-inĩ ha Kameme TV kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kiarie. Igatho Wainaina wa Kiarie. Tucoke kaunti-inĩ ya Kiambu na kumana na kuremwo nĩ kũrĩha marĩhi ma thibitarĩ kũrĩ na arwaru mathiĩte na mbere kũhingĩrwo thibitarĩ-inĩ wa Ruiru kũrĩa makoretwo magĩikara kwa ihinda. Ũndũ ũyũ ũkiumana na wagi wa mbeca na mũtaratara wa ũrigiti wa SHA gũkorwo ũgomeirwo nĩ mĩhĩnga na gũtiga arwaru aingĩ matarĩ na ũhoti wa kũrĩha motungata ma ũrigiti. Mwandĩki witũ kuma Kiambu Matthew Ndung'u arĩ na riboti ĩno. Thibitarĩ-inĩ mũnene wa Ruiru Level 4 kaunti-inĩ ya Kiambu tũrakora arwaru arĩa nĩ hamwe na atumia aciare, andũ marehetwo gũkũ na mĩrimũ ngũrani marĩ ahonu, ĩndĩ thibitarĩ ũtuĩkĩte mũciĩ kũrĩa thutha wa kũhingĩrĩrio nĩ kũremwo kũrĩha marĩhi ma thibitarĩ. Arĩa tũranĩirie nao makiuga mathĩna ma mbeca na mũtaratara wa SHA wa kũruta wĩra nĩmo mathĩna marĩa mamatungĩte magekora mahingĩirwo thibitarĩ-inĩ ũyũ. Ndagire na mũtino January 18 nĩguo ndagire na mũtino wa nduthi ndĩrĩ wĩra-inĩ na ngiunĩka kũgũrũ kwa right hapa kwa thighs fima ya hapa, ngĩkĩrwo cuma hĩndĩ ĩyo mũtumia wakwa arĩ mũritũ hĩndĩ ĩyo nĩ ndakĩrio wĩra gwĩthambia. Rĩu mũtumia wakwa rĩu akinya ihinda rĩa kũheo mwana ndirakoretwo ndĩbangĩte tondũ rĩu no ndarĩ na maũritũ ma gwĩthambia kũgũrũ mathĩna ũguo. Nilikuja hapa Ruiru date 28 kujifungua, nikajifungua lakini sasa hatukuwa na pesa, nikafungiwa hapa. Sasa leo Mheshimiwa Sami amekuja akanilipia bili nilikuwa nimebakisha. Sema asanti. Amekuja amenikilia bill, nilikuwa na bill ya 27,000 na amenikilia amenilipia. Sami Onyango ũrĩa ũranyotera gĩturwa kĩa mũmbunge wa Ruiru na ũrĩa ũteithĩrĩirie amwe ao kũrĩha mbiru na kũrekererio, orĩtie Kenya kũnyitana na gũteithĩrĩria arĩa maremwo nĩ kũrĩha motungata ma ũrigiti. Ukweli akina mama ukiwaangalia pale unaguswa rohoni, ukiona wamekaa hapa mwezi 6 mwezi 7 hawako nyumbani. Ukiangalia watoto wale ambao ni wadogo, unaona viongozi wa kesho, viongozi ambao wangekuwa sasa hivi wanatulia nyumbani, unaona wako pale hospitalini. Si kwa kupenda kwao, ni vile nchi yetu mambo sasa hivi imekuwa ni magumu na itabidi serikali iweze kujikakamua, waweze kuangalia hii mambo ya health services iweze kusonga mbele. Kono kuoneke tu thirikari ingĩrĩre ũndũ ũyũ, atumia mainũke mathiĩ magatungate tondũ na ciana ciao na family ciao nĩ iramabata. Mũingĩ ũkĩhoya ũnyitanĩri harĩ gũteithĩrĩria Kenya arĩa hatĩrĩrĩku, makĩoneka gũcokeria thibitarĩ wa Ruiru ngatho nĩ gũtungata arwaru ena ũigĩrĩrĩki. Na nimepata wafanyakazi especially staff ambaye tumepata hapa ni staff ambayo wako very professional, kwa sababu wametusaidia kwa ukamili kabisa. Wameweza kutupatia njia zote, wameweza kuharakisha zile mambo za billing system. Hospitali yenyewe iko safi na ningeomba tu wananchi wa eneo pia na kwa hapa tuweze kusaidiana kwa njia yote ambayo inawezekana. Na nikasema as long as we can be able to come together as a community na tuweze kupeana kidogo kidogo ile tunaweza, tutaweza kujenga nchi yetu Kenya. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Matthew Ndung'u wa Mbugua. Na wathiriti ha President William Ruto arĩa meyombete gĩkundi kĩrakũrĩkana ta Jamii Mara Mashinani kĩrĩa kĩrakuruhania aruti wĩra anene thirikari-inĩ mathiĩte na mbere na kũhungura matũra kaunti-inĩ itiganĩte kũhũrĩra ndebe President makiuga nĩ abatiĩ kĩreka rĩngĩ arĩkie wĩra wake marĩ kaunti-inĩ ya Narok gĩcigo-inĩ kĩa Ololunga. Atongoria aya kũrĩa nĩ hamwe na mwandĩki mũkarũ wa ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ Mary Muthoni na ũrĩa warĩ gavana wa Narok Samuel Tunai maugĩte Ruto arutĩte wĩra agatahwo maĩ ciande na arĩa maramũkĩrĩra marageria kũhunjia maheni nĩguo mathũkie rĩtwa rĩake. Pamoja na Kristo maisha yangu mimi. Katika serikali ya William Samoei Ruto tukiingia ama akiingia kama rais, fertilizer ilikuwa 7,000. Saa hii fertilizer, subsidized fertilizer ni 2,500. Ukweli urongo?
na tumesema kwa sababu kulikuanga na changamoto kidogo kidogo, saa zingine inachelewa, hiyo maofisi ya agriculture wamefikishiwa hiyo ujumbe na wataharakisha, ndio tusikuwe tunapatwa na mvua kama hatujapata ile fertilizer. Mambo ya housing, governor ameelezea. Mambo ya Wasonyiro tannery, wazee, najua ile milk kula zimekuja hapa, imepewa wamama, sababu maziwa ni ya mama. Lakini mimi nasema wewe ukichinja ile mbuzi, hiyo ngozi usitupe. Hiyo ngozi unachukua unapeleka kule ile Wasonyiro tannery, ndio unaweza ikakuwa imefanywa value addition. Hiyo ngozi ndio itatumika kututengenezea hizi viatu. Tuko na freedom of worship, tuko na haki zetu za katiba, na ni nchi ambaye tumekuwa na amani miaka zote, na hiyo amani ndio tunataka iendelee zaidi miaka zijazo. Ile miaka zote ambaye ziko mbele, tujue ya kwamba vile Mungu ametuweka katika dunia hii, vile ametuweka nchi hii, sisi wote ni wandugu na dada, na itafaa tuishi pamoja na tupendane ili serikali iendelee na maendeleo yake. Tuna preach amani, tuna preach kazi, na hakuna kitu ingine tunafanya. Na tunawasikiza, mnatuambia mahali tumekosea, tunaenda tunajirekebisha. Tunawaambia ile mipango serikali iko nayo, mnatupatia feedback. Mnatuuliza maswali. Kama ni maswali ya barabara, kama ni maswali ya road safety vile mwalimu mkuu hapa amesema, tunaenda tunafikiria vile tunaweza kurespond kwa mahitaji ya jamii yetu mashinani ili iwe imara. Knia tugotiri hana gikujo gitu kia mohoro gitawo mohoro mage no wana shihada thai mwe hodumwe na thaidatu cia hwaine jitago mora awadungu gia na muthenya mwega. Meme TV, muthegi wa ruriri. June hadi 19th July, kila kitu inaweza ngoja. The FIFA World Cup 2026. Reconnect Go TV yako for only 999 shillings today, only on Go TV. Gharama ya mafuta inazidi kupanda na shinikizo ni kwa wanaotumia magari kwa shughuli za kila siku. Nashaona tofauti ya kuendesha gari ya mafuta na gari ya gas. Lakini sasa kuna uvumbuzi unaoshika kasi kwa hisani ya Autogas. Kutoka niwekewe gas niko na miezi 6 sasa. Na kutoka nianze kuendesha gari ya gas naona iko na faida kubwa sana, manake gas ni nusu ya mafuta. Magari mengi yakiacha petroli na dizeli na kuhamia kutumia gesi. Pahali nilikuwa natumia petrol station nikiweka mafuta ya 4000, sasa ninaweka 2000 na chapa the whole day. Lakini je, teknolojia hii ni salama kiasi gani? The safety of this system is too high compared even for that of petrol. Na inaweza kuwa mustakabali kwa usafiri nchini Kenya. Tunafaa kufanya kitu inaitwa education, just basic education about autogas, na to make sure kila mtu ameunderstand. Usikose makala maalum kuangazia swala hili Ijumaa hii saa 3 usiku kwenye runinga ya Kameme TV.
tabarĩra ĩno ndĩagĩrĩire mũndũ wa thĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 16. Alright. Asante sana Omari Dadi. Na kwa hivyo basi watazamaji, ni kwa stara moja hapa Bishirio kabambe tena zaidi. Na kisha hatimaye basi tunakuingilia kwenye mwanzo sinema. Na ikiwa hapa bishi mtazamaji ni picha kutoka kuona Colombia na Pictures kana na Maisha Films, ikuwa na maana bishi ni kwenye ruti za introduction. Miss Bala dirote ito kamili basi la horror cinema. Gina Rodriguez manze utakuja kumpata kwenye horror cinema akiwa starring kamili kwa jina la Gloria Fuerteza. Unaona? Kwa jina la Gloria Fuerteza. Asante sana. Ismael Cruz Cordova. Aislana Debez miongoni hapa barishika basi mwa watu wataweza basi kukuandalia kwenye horror cinema, ikiwa na maana basi mtazamaji ni kwenye ruti za introduction ya cinema. Ala, hebu tukuje sasa mtazamaji kumpata manze na starring kwenye horror cinema. Jina lake kamili basi ni Gina Rodriguez. Na Gina Rodriguez jina lake la horror cinema mtazamaji ni Gloria. Unaona? Ni Gloria ndilo jina lake la horror cinema, lakini jina lake kamili basi ni Gina Rodriguez. Huyu manze anakuwa hapa barishika basi makeup artist. Lakini amechoshwa na hii kazi. Mwanzo mdozi wake anashindaga basi kumpigia makelele. Okay, kasema wacha tunifanye kazi juu sina yangu, wacha nifanye Dietina wa huku. Lakini kidogo hivi alikuja kipikisha time hapa barishika basi akapita na bag zenye zimekubebea makeup. Mwanzo anataka kuelekea mtazamaji kule upande wa Mexico. Zaidi ukipenda hapa basi upande wa Mexico. Elewa sisi wenyeji hapa upande wa Mexico tunaitaga Mexico, lakini sasa nyinyi kutoka Kaburi mnasemaga ati kunaitagwa Mexico, lakini sisi tunasemaga Mexico. Anachomoka United States of America mtazamaji, anakuingilia moja kwa moja hapa basi hadi kule upande wa Mexico kuja kupatana hapa basi na rafiki yake manzi wa kiti cha kwanza kabisa, manzi kwa jina Suza Samson Make Antonio Macurucinco Rosa. Ni watu walihusika. Kevin Maisha, asante sana Kevin Maisha. Imagine mtu anaitagwa Maisha. Asante sana. Ina maana basi mtazamaji ni kwenye ruti za introduction ya cinema. Introduction ya cinema. Na kwa hivyo alikuingilia hadi hapa basi upande wa tulijuana Mexico. Alikuingilia moja kwa moja